자, 오늘은 오늘 강의는 욥기 6장 24절부터 하겠습니다. За өнөөдөр хичээл маань болохоор Йов номын 6 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлээс эхлээд явнаа. 네, 욥기 6장 24절로 30절까지는 욥이 친구들의 잘못된 것을 고치라고 함입니다. За 6-гийн 24-өөс 30 дугаар ишлэл хүртэл нэг хэсэг байна. За тэгээ энэ нь болохоор Йов найзуудынхаа бурууг засаж залруулахыг оролцсон нь. 24절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. За 24 дугаар ишлэгийг уншаа. 내게 가르쳐서 나의 허물된 것을 깨닫게 하라. 내가 잠잠하리라. Надад сургаач тэгвэл би дуугүй бай хэрхэн алдсныг минь харуулаач. 네, 여기서 욥은 그 친구들에게 자기가 잘못한 것이 있으면은 가르쳐 달라고 말했습니다. За Йов найзуудаа хандаж хэрвээ би буруу зүйл хийсэн бол надад тэр юу буруу хийснийг минь зааж харуулаач гэсэн байна. 자기의 잘못을 깨닫게 해주면은 자기가 잠잠하고 자기 잘못을 시정할 생각이라는 것입니다. Тэгээ хэрвээ өөрийг нь юун дээр алдсныг нь тэр бурууг нь үнэхээр харуулж хэлж өгч чадах юм бол би түүнийг засаж залруулъя. 그러니까 욥은 그 자신의 죄가 무엇인가를 분명하게 지적해 달라고 친구들에게 요구하고 있습니다. Өөрийнх нь алдаа зөрчил гин буруу яг юу болохыг яг таг хэлж өгөөч ээ. тодорхой хэлж өгөөч ээ гэж найз нараасаа гуйсан байна. 왜 이런 말을 했냐면은 그 엘리바스라고 하는 사람이 욥에 대해서 네가 죄가 있기 때문에 죄값으로 이런 고난을 당하고 있다 이렇게 말하고 있기 때문입니다. Яг ингэж хэлж байгаа гэхээр Элифас гэж найз нь чи л гин буруутай учраас ийм гай зовлон чам дээр ирсэн байна гэж Йовыг буруутгаад ирсэн учраас Йов ингэж хэлсэн байна. 그러나 우리가 알듯이 욥은 죄가 있어서 지금 고난을 당하는 것이 아닙니다. Тэгэл бид нарын мэдэж байгаачлан Йов гин нүгэл үйлдсэн учраас ийм гай зовлон түнд учирсан юм биш ээ. 그런데 자신을 그 죄인과 같이 취급하는 그 엘리바스에 대해서 어떤 그 강한 그 불쾌감을 표시하는 것입니다. 네, тийм байтал өөрийг нь яг л нэг асар том гим нүгэл үйлдчихсэн юм шиг хандаад байсан. Элифас найз нь тэгж хандаад байсан учраас Элифасын эсрэг маш тийм тааламжгүй сэтгэгдэл Йовд төрөөд байсан. 또 자신은 그러한 그 비난을 받을 만한 죄를 결코 짓지 않았다는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. Тэгээд бас Йов өөрөө тэгж Элифасаар хэлүүлэх хэмжээний гим нүгэл үйлдээгүй гэдгийг Йов тэдэнд хэлсэн байна. 10절 말씀을 한번 보세요. 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 무정한 고통 가운데서도 기뻐할 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거역지 아니하였음이라. 이게 거역지 아니했다고 했습니다. 10 дугаар ишлэлийг харъя. Тэгвэл энэ нь надад тайлгарал болж хөнөөлт өвчнөдөж би баярлгасан. Учир нь би ариун нэгний үгсээс урваагүй юм гэсэн. Энд ерөөсөө урваагүй гэж хэлсэн байна өөрийгөө. 또 29절 말씀도 보면은 너희는 돌이켜 불의한 것이 없게 하기를 원하노라. 너희는 돌이키라. 내 일이 의로우니라. Бас 29 дугаар ишлэгийг нь харах юм бол эргэх түүн би гуйж байна. Бурууг бүү байлга. Эргэх түүн миний шударга нь үүнд байна. Тэгэхээр эндээс ч гэсэн харсан би шударга миний шударга нь энд байна гэж өөрийгөө хэлсэн байна. 이렇게 이제 자기는 하나님 앞에 범죄하지 않고 자기 일이 의롭다고 말씀하고 있습니다. Энэ мэдчлэн эзэн бурхны өмнө ерөөсөө гим нүгэл үйлдээгүй зөв шударга явсан гэдгийг Йов тодорхойлсон байна. 그리고 여기에는 또 무슨 뜻이냐면은 만약에 엘리바스가 욥의 그 범죄를 확신하고 있다면은 직접적으로 분명하게 말해달라는 것입니다.
За тэгээд бас энд 24 дугаар эшлэлээр ямар утга агуулгадж байна гэхээр хэрвээ одоо юмыг яаж тэгэхээр Йов өөрийн ч мэдлгүй тийм одоо гин буруу хийж гсэн байгаад байгаа юм болвол Элифас гэдэг найз нь үнэхээр түүнийг нь одоо ил тод болгоод чи яг ийм юм гин нүгэл хийж гсэн байна. Энийхээ төлөө гимшээ гэдгийг гэж ингэж харуулаач гэж шаардсан байна. 그다음에 25절 말씀 보겠습니다. За 25 дахь эшлэл. 네, 옳은 말은 어찌 그리 유력한지 그렇지만 너희의 책망은 무엇을 책망함이뇨 그랬습니다. Шудраг үгс юутай хүчтэй вэ? Гэвч та нарын залруулга юуг залруулдаг вэ? 이게 옳은 말이 어찌 유익한지라는 뜻은 욥은 그 옳은 말을 해주면은 욥에게 큰 유익이 될 수 있다는 것입니다. Шудраг үгс юутай хүчтэй вэ гэдэг нь хэрвээ үнэхээр одоо зөв шудраг үгийг Йовд хэлэх юм бол Йовч гэсэн тэр шудраг үгсийг хүлээж авах болно, хүлээн зөвшөөрнө гэдгийг илэрхийлсэн. 사람이 옳은 말을 해줄 수 있는 자들이 돼야 됩니다. Тэгэхээр хүн бол бусдад зөв шудраг үгийг хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. 그 뭐 듣기 좋으라고 그 사람의 비유에 맞춰서 이렇게 옳은 말이 아닌 것을 해주는 것은 합당치가 않습니다. Тэрнээс биш зүгээр л нэг чихэнд чимэгтэй сайхан үг ч юм уу эсвэл нөгөө хүнийхээ таалалд нийцүүлж сэтгэл санаанд нь нийцүүлж тэгж гой сайхан үгийг тэр шудраг биш үгийг биш үгийг хэлэх нь зөв явдал биш ээ. Шудраг явдал биш. 근데 사람들이 옳은 말 해주는 걸 또 싫어하는 사람도 많이 있습니다. Гэтэл бас ингэж зөв шудраг үгийг хэлэхээр дургуутдаг хүмүүс байдаг. 왜냐하면 옳은 말은 자기 귀에 좀 거슬리기 때문입니다. Яа тэгэл зөв шудраг үгсэлвэл хизээд одоо хүний чихэнд тийм тааламжтай санагддгүү. 그렇지만 그 옳은 말은 귀에는 좀 좀 좋지 않게 들려도 자기가 행동하는 데는 이롭다는 것입니다. Гэсэн ч гэсэн зөв шудраг үгсэлвэл сонсоход хэзээ одоо хатуу сонсогддог ч гэсэн одоо аливаа үйлийг зөв сайн хийхэд үргэлж тустай байдаг. 옛날 왕에게는 그 밑에 신하들이 있지 않습니까? За эртээр үед одоо хаадын дэргэд үргэлж одоо түшмлүүд байсан тийм ээ. 그 신하들 중에서 보면은 충신이라고 하는데 충신이 뭔지 알죠? 충신. Нэ нэ. 네. 충성스러운 신하. 충성스러운 신하들은 왕에게 항상 옳은 말로 옳은 말을 해주는 겁니다. Тэгээд төшмлүүд ч гэсэн янз бүр байгаа. Тэр дундаас одоо хааны одоо итгэлийг бас итгэмжит төшмөл одоо шадар тий жинхэнэ одоо итгэлийг нь олсон шадар төшмлүүд нь бол хаанда хамгийн зөв үгийг үргэлж хэлдэг, зөвлөдөг байсан. 그러나 충신이 아닌 간신이라고 있는데 간신은 이제 왕의 비유만 맞춰주고 항상 왕을 제대로 왕에게 옳은 말을 해주지 않는 사람이 바로 간신입니다. За бас шудраг бас төшмлүүд байна тийм ээ. Итгэмжит бас одоо хаанда үнэн зөв үг хэлж чаддгүй, шудраг байж чаддгүй тийм төшмлүүд одоо залхай төшмлүүд гэх юм уу да. Тийм төшмлүүд бас байдаг. 이 간신들의 말은 뭐 당장 듣기는 좋을지 몰라도 자기에게 많은 손해를 주는 것입니다. Ийм залхай төшмлүүд болохоор яг тухайн үедээ гой сайхан үг хэлж байсан ч гэсэн одоо тэр хааны үйл хэрэгт, улс орны үйл хэрэгт бол төдийлөн тус нэмэр болох тийм ашигтай үгсийг бол хэлдэггүй. 어느 나라나 그 옛날에 왕들이 충신들의 말을 듣지 않고 간신의 말만 듣고 나갔다가 나라가 망한 경우가 있습니다. Тэгэхээр эртээр үеийн улс орнуудын түүхийг харах юм бол хаадууд одоо өөрийнхөө хамгийн итгэмжит зөв шудраг төршмлийнхээ үгийг сонсолгүй харин нөгөө залхай төршмлүүдийнхээ арга мэхэнд автаа тэдний үгээр явсаар байгаад эцэст нь улс орнч гэсэн мөхөд сүрсэн түүх бол олон байдаг. 좀 듣기 싫은 말 같아도 자기한테 옳은 말을 해주는 사람이 충신이라는 것이에요. За тэгэхээр хэдийгээр одоо сонсоход зэвүү хүрмээр те дургу хүрмээр тийм одоо хатуу үг байлаа ч гэсэн яг одоо өөрт нь
үнэн зөвийг хэлж байгаа, шударгаар хэлж байгаа тэр итгэмжид зөвлөх сайд тушмалынхээ үгийг сонсож байж л улс оронч гэсэн үүдэлч төвчнээ. 그런데 여기 지금 엘리바스라고 하는 사람은 그 요백에 자기 생각에는 바른 말을 해준다고 했지만은 이게 옳지 않다는 것입니다. Тэгтэл одоо энэ Явийн хувьд болохоор одоо Элифаз гэдэг найз нь өөрийнх нь одоо бодлоор болохоор Явд болохоор зөв шудраг үгийг хэлээд байна гэж бодоод хэлээд байдаг. Гэтэл Явийн зүгээс харахад бол тэр нь ерөөсөө Явд тийм тус болох үг ерөөсөө биш байсан. 여기 25절 하반절에도 보면은 너희 책망은 무엇을 책망함이요 그랬는데 그 욥의 친구들의 말은 옳은 말이 아니기 때문에 유익을 얻지 못했다는 것입니다. 25 дахь эшлэгээ хоёр дахь өгүүлбэрийг ч сайн харахад гэвч та нарын залруулга юуг залруулдаг вэ гэж яв хэлсэн байна тийм ээ. Тэр одоо найзуудынх нь хэлж байгаа үг, Элифазын хэлж байгаа үг бол ерөөсөө тэгэж өөрт нь тус болох зөв үг биш байна гэдгийг илэрхийлсэн байна. 그다음에 26절 말씀을 보겠습니다. За 26 дахь эшлэл 너희가 말을 책망하려느냐 소망이 끊어진 자의 말은 바람 같으니라. цөхөрсөн нэгний үгс салхимт байдаг байхад та нар үгсийг буруутгах гэж байна уу? 너희가 말을 책망하느냐 이 말은 욥은 그 친구들에게 너희가 친구로서 내 말을 책잡으려고 하느냐 이렇게 묻는 것입니다. Та нар үгсийг буруутгах гэж байна уу гэдг нь болохоор та нар миний найз хэрнээ миний үгийг үлгэж аваад үгээр үг хийх гээд байна уу гэсэн утгатай. 그러면서 소망이 끊어진 자의 말은 바람과 같으니라고 그랬습니다. Тэгээд цөхөрсөн нэгний үг салхимт байдаг гэсэн. 욥의 친구들이 욥의 말을 마치 바람처럼 진실하지 않게 취급을 했습니다. Тийм цөхөрсөн нэгний үг салхимт байдаг гэдэг нь болохоор тэр Явын найзууд нь Яв тэдэнд бас үг хэлж байгаа шүү дээ. Гэтэл найзууд нь болохоор Явын үгийг ерөөсөө юм чинээ, үг чинээ бодохгүй зүгээр л одоо салхи шиг зүгээр л одоо бараг сонсохгүй ингэж өнгөрүүлж ийсэн гэсэн үг. 이렇게 말이 바람 같은 사람은 소망이 끊어진 자라는 것입니다. Тэгээд үг нь салхимт болсон хүн өөрөөр хэлбэл хэн ч үгийг нь тоохгүй үг хэлээд байхад чинь зүгээр л одоо бид нар монголчууд хэлдгээр нохоо хуцж байгаа юм шиг гэж хэлдэг тийм нохоо хуцхын чинээ санахгүй гэдэг шиг одоо салхи шиг тэр үг хэлсэн ч тэрийг нь салхи шиг ингэж үл тоомсорлож өнгөрөөж байгаа хүн болвол үнэхээр цөхөрхөөс аргагүй юм аа. Яг тэгвэл хэн ч түүний үгийг сонсохгүй байгаа учраас. 네, 그러므로 자기 말을 책 잡아서 뭘 하겠냐는 것입니다. Тийм тэгэж одоо миний үгийг сонсохгүй байгаа салхимт үзэж байгаа хэрнээ яагаад миний үгээр үг хийгээд миний үгийг буруутгаад байгаа юм бэ? 그래서 여기 26절의 이 말씀은 자신의 말을 좀 사력 있고 분별력 있게 받아주지 못한 그 친구들에 대한 그 욥의 실망과 질책입니다. Тэгэхээр энэ 26 дахь эшлэл бол өөрийнх нь үгийг ерөөсөө тоохгүй үл тоомсорлож тэр харин ч үлгэж аваад өөрийг нь тэр хэлсэн үгээр нь буруутгаад байгаа найзуудаа урам хугарсан бас тэднийг зэмлсэн Явын үг гэж хэлж болно. 이 사람이 그 말을 잘 분별할 줄 아는 그 좀 말을 잘 분별할 줄 알아야 됩니다. өөрийнх нь үгийг ерөөсөө бодлоготой ингэж хүлээж авч одоо тоож хүлээж авах байсан. Тэгэхээр хүн бол ер нь хүний хэлж байгаа үгийг ер нь одоо хүлээж авч тэрийг бас тунгааж бодож үзэж явах хэрэгтэй юм аа. 네, 그러려면 우리가 성경을 바로 배워야 되고 또 바로 분별할 줄 알아야 됩니다. Тэр үгийг нь бас зөв бурууг бас тунгааж бодож явах хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар
Библийг бол маш сайн сурж бас Библийн үгээр хүний хэлж байгаа үгийг зөв байна уу, буруу байна уу гэдгийг шүүж тунгааж чаддаг байх хэрэгтэй. 그래서 사람의 그 말을 바로 분별하지 못해서 즉 성경을 바로 분별하지 못해서 이단에 또 잘못된 것에 빠지는 사람들이 있습니다. Зөв үг хэлж байгаа хүний үгийг хүлээж авч сонсож шүүж тунгааж чадахгүй, Библийн үгийг ч гэсэн уншаад зөв шүүж тунгааж чадахгүй хүмүүс яадаг вэ гэхээр тэр гаж урсгалынхны гой сайхан үгэнд дорхно автаад хууртаад гаж урсгалыг дагаад явцдаг. 옛날 왕들이 그 신하들의 말을 분별하지 못하고 그 잘못된 사람의 말을 따라가다가 나라에 큰 어려움을 당한 경우가 있습니다. Эртээр үеийн хаад ч гэсэн итгэмжит сайн түшимлийнхээ үгийг бас тэр залхаа юм уу түшимлийнхээ үгийг одоо аль нь зөв аль нь буруу байна вэ гэдгийг шүүж тунгааж чадахгүйгээсээ болоод улс орно тэр залхаа түшимлийн хэлснээр буруу удирдаад тэгээд улс орны сүрч мөхч байсан. 그래 예를 들어서요. 가령 우리나라 같은 경우도 조선시대에 어, 그 선조 임금 때 일본에 사신을 보낸 적이 있어요. Жишээлбэл би одоо Солонгосынхоо түүхээс аваад яриа. Тэгээд манай Солонгосын түүхийн түүхийнд байсан хаадуудын дотор Сонжоо гэж хаан байсан. Тэгээд тэр Сонжоо хааны үед болохоор Япон руу илчилгээсэн байгаа. 그래서 그들이 이제 일본에 가서 그 상황을 파악하고 돌아옵니다. Тэгээд элчнэр очоод Японы байр байдалтай танилцаад тандаж мэдээд буцаж ирсэн. 근데 왕에게 보고하는 내용이 각각 달랐습니다. За тэгээд ирээд хаанда одоо илтгэсэн байгаа. Тэгсэн тэр хаанда илтгэсэн хүн бүр элч болгоны үг өөр байсан, зөрж байсан. 어떤 신하는 지금 일본이 우리나라를 침략하려고 준비하고 있다. 그렇기 때문에 우리도 잘 거기에 대비해야 된다. 이렇게 보고합니다. За зарим төвшил нь болохоор Япончууд одоо манай улс руу дайрч давтлах гээд бэлтэж байна. Тийм болохоор манайх ч гэсэн одоо бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 그런데 또 다른 신하는 그렇지 않다. 절대 일본이 우리를 쳐들어올 리가 없다. 이러면서 안심하게 만듭니다. Тэгсэн нөгөө төвшиллүүд нь болохоор ерөөсөө тийм биш ээ. Япончууд ерөөсөө тэгж биднэр рүү дайрч давтлах гэсэн юм байхгүй. Тийм болохоор хаантай сэтгэл амар байж болно гэж хэлсэн. 그런데 사실 일본에서는 이 조선을 침략하기 위해서 다 준비하고 있었습니다. Тэгэл яг үнэн хэрэг дээрээ нөгөө Япончууд болохоор Жусон тий тухайн үед бол Солонгосыг Жусон гэдгээс Жусон руу дайрахаар бүх бэлтгэлээ хангацсан бэлтчихсэн байж байсан. 혹시 여러분들도 알지 모르겠지만 그 일본의 도요토미 히데요시라는 사람이 집권할 때에 그 야망을 가지고서 한국을 침략했습니다. За тэгээ та нар мэдэх үү сайн мэдэхгүй байл л да та нар мэддэг ч гэж магадгүй Японы одоо хаан эзэн хаан Toyota Mishidao гэдэг 도요토미 хүн 히데요시. 예. Mishidao гэдэг хаан одоо захирч байх үед асар их одоо цэргийн хүчээр Жосон руу дайрсан байгаа. 근데 지금 조선에서는 그 전쟁이 없을 거라는 그 신하의 말만 믿고서는 아무 준비하지 않고 있다가 속수무책으로 다 당했습니다. Гэтэл нөгөө Жусоны хаан болохоор нөгөө залхаа түшмэл те муу түшин хорон муу түшмлийнхээ үгэнд итгээд Япончууд ерөөсөө дайрахгүй хаanta сэтгэл амар байж болно гэсэн тэр түшмлүүдийнхээ үгэнд итгээд юу ч одоо бэлтгэлгүй байжгаад нэг мөсөн одоо тэр давталгоонд нь өртсөн байгаа. 부산으로 상륙한 일본군들이 뭐 파죽지세로 계속해서 밀고 한양까지 올라오게 됩니다. Хажуугжсэн. 파죽 뭐 그냥 계속 거침없이 올라온다는 뜻이에요. Тэгээд нөгөө Япончууд болохоор Бусан дээр одоо Бусан хавцаанаас давталсан. Тэгээд Бусанд буугаад
Бусан онгоцоор мэдээж ирж байгаа. Тэгээд Busанд буугаад тэгээд Буsanаас одоо хойд зүг рүү нийслэлийн зүгт ерөөсөө зогсолтгүй давшсан байгаа. 그러니까 조선 군인들은 그 일본 군인들을 막을 힘이 없어서 다 무너졌던 것입니다. Бид нар замд нь одоо хориглох, хамгаалах ёстой нөгөө Жусоны цэргүүд ерөөсөө тийм чадвар бэлтгэл байхгүй хүчин үнэхээр мөхсцөн учраас ерөөсөө дийлэлгүй хамгаалж хариулт дийлэхгүй бүгд одоо нуурж унсан, ялагдсан байгаа. 그러니까 왕도 이제 위협을 느끼고 그 궁을 버리고 다른 지역으로 도망을 가게 됩니다. Тэгээ хаан ч гэсэн одоо байдал маш аюултай болсныг мэдээд тэгээд хааны ордноосоо зүхтааж өөр газар руу явсан. 그렇게 조선이 사실 일본에게 다 점령당할 뻔했는데 그래도 하나님께서 조선을 망하지 않게 해줬습니다. Тэгээд тэр үед одоо Солонгос улс бол Японд нийгмээс эзлэгдэж бүрэн сүрэх боломжтой тийм аюултай байсан. Гэтэ бурхан үнэхээр ивэж Жусон буюу Солонгосыг тэр үед одоо сүрүүлээгүй үлдээсэн юм аа. 그렇게 육군은 즉 그 보병들은 다 일본군한테 패했지만은 그 수군 그 해군이라고 음. 요즘은 바다에서 아마 여러분들 들어보셨겠지만 이순신 장군이라는 사람이 음. 승전함으로 인해서 일본을 물리친 그런 일이 있습니다. За тэгээд нөгөө хуурай газрын цэргүүд тийм ээ өөрөөр хэлбэл явган цэргүүд бол бүгдээрээ ялагдсан Японы цэргүүдэд тэгээ ямар ч одоо хүч хүрээгүй учраас бүгд ялагдсан харин одоо Тэнгисийн цэрэг буюу одоо та нар бас мэдчихэж магадгүй Ийсэншин гэдэг алдартай жанжин байдаг. Тэгээд тэр Ийсэншин жанжины одоо удирдсан Тэнгисийн цэргүүдийн хүчээр ачаар Японыг бот цохиж дарж чадсан байгаа. 그 전쟁이 무려 7년이나 됐습니다. Тэгээ тэр үеийн дайн бол 7 жил үргэлжилсэн. 그동안에 조선 사람들은 일본군에게 많은 피해를 입었고 심지어 많이 포로 잡아가기도 하고 또 많은 걸 다 약탈해 가기도 했습니다. Тэгээ Солонгосын ард түмэн бол тэр дайны хүлд маш их нэрвэгдэж одоо олон хүний амь нас ирсэн. Тэгээд бас олон хүмүүс Япон руу олзлогдож явсан. Маш их одоо эд баялгаа булаалгаж дээрэмд үсэн. 그러니까 왕이 그 신하들의 말을 잘 분별을 했더라면은 그런 큰 불상사는 좀 막았을 것입니다. Тэр одоо хаан тийм ээ тэр төшмлүүдийнхээ тэр Япон руу яваад ирсэн төшмлүүдийнхээ хэн нь зөв үү яриад хэн буруу одоо мэдээлэл өгöd байна гэдгийг үнэхээр одоо бодож тунгааж шүүж ялгаж салгаж чадсан болвол ийм одоо айхтар гай зовлон нүүрлэхгүй байх байсан. 그리고 충성스러운 신하들은 일본이 곧 쳐들어올 것이니까 군인들을 많이 양성해야 된다. 이런 주장을 했지만은 다 왕이 묵살한 것입니다. Тэр итгэмжтэй тэр зөв шудрах сайдууд нь болохоор зөвлөх одоо нэг төшмлөд нь хилээд байсан тийм ээ. Японочууд манайх руу дайрах гад бэлдээд байна. Бид нар ч гэсэн бэлдээ. Цэргийнхөө хүчийг сайжруулъя. Цэргүүдээ одоо сургуулилт хийлгэе, бэлтгий гэд байхад тэр үгийг нь хаан хэрвээ сонссон болвол тэгэж одоо бүгдээрээ өртөхгүй байх байсан. 이처럼 우리 성도들도 이 분별력이 있어야 된다는 거예요. Энэ мэтчлэн манай одоо итгэгч нар ч гэсэн яг ийм одоо шүүн тунгааж ялгаж салгах чадвартай байх хэрэгтэй. 분별력이 없어서 몇십 년 동안 신앙생활 했던 사람도 하루아침에 잘못된 이단으로 빠지는 사람들도 있습니다. Ингэж ялгах чадваргүйгээсээ болоод хэдэн одоо олон жил шуулганд явсан итгэгч нар хүртэл нэг л мэдхэд гаж урсгалд автчихсан явж байдаг. 그래서 우리 목회자들은 특별히 성경을 성도들에게 바로 가르쳐줘서 이 잘못된 이단에 빠지지 않도록 해야 되는 것입니다. Тиймээс манай пастор, номлогч нар, ахлагч нар бол энэ юугаа
итгэгч нарыгаа тэгэж юу гажуурсгалд алдахгүй тулд тийм ээ Библийн үгсийг, Бурхны үгийг маш зөв ойлгуулж, таниулж, зааж, сургах хэрэгтэй. 예, 한국에도 아주 수많은 이단들이 있습니다. Солонгосч гэсэн үнэхээр маш олон гаж урсгалууд байдаг. 근데 또 수많은 사람들이 거기에다 미혹돼서 거기를 다니고 있습니다. Маш олон хүмүүс тэр гаж урсгалын хонд ятгалганд нь автаад тэр гаж урсгалын сүмүүдэд яваад байдаг. 한번 거기에 미혹당하면은 거기서 쉽게 빠져나오질 못합니다. Тэр гаж сургаал номлолд нэг л одоо автчих юм бол нэг л орчих юм бол тэндээс тэгж амархан гарч ирж чаддгүй. 그래서 우리가 처음부터 성경을 바로 배워서 이 잘못된 것을 분별할 줄 아는 그런 능력이 있어야 됩니다. Тийм учраас бид нар анхнаасаа л Библийг зөв зааж, зөв сурч, мэдж тэгээд тэр зөв үү, буруу юу гэдгийг ялгаж, таньж чадах тийм чадвартай болох хэрэгтэй маа. 그다음에 27절 말씀 보겠습니다. Дараа нь 27 дугаар эшлэл. 너희는 고아를 제비 뽑으며 너희 벗을 매매할 자로구나. 그랬습니다. Та нар өнчин хүмүүсийн төлөө ч шавг хаяж, анд найзаа арилжих байсан. 사람들이 마땅히 고아를 도와주고 또 자기 벗을 즉 친구를 건져내야 될 텐데 욥의 친구들은 고아를 오히려 함정에 빠뜨리고 벗을 팔려는 자와 같다는 것입니다. Тэгэхээр анд найз тийм ээ одоо хүн бол мэдээж өнчин өрөөсөн тийм ээ хүмүүст бол туслах ёстой анд найздаа тэр тусмаа туслах ёстой. Гэтэл Элиф биш Явын найзууд болохоор харин ч одоо анд найзаа арилжахад бэлэн байна гэсэн байна. 성경에 보면은 고아와 과부를 잘 도와주라는 말씀이 많이 있습니다. Библиэс харах юм бол өнчин болон бэлэвсэн хүмүүсийг асарч хамгаалах хэрэгтэй, туслах хэрэгтэй гэсэн үг олон гардаг. 그 고대 그 히브리 관습에 비춰 보면은 고아와 과부는 그 사회 최하류 계층에서 특별히 보호의 대상이었습니다. Эртний еврейн одоо уламжлалаас харах юм бол өнчин хүүхдүүд юм уу альсгүй өнчин өрөөсөн бэлэвсэн хүмүүс бол одоо нийгмийн давхаргын одоо хамгийн доод давхарга буюу хамгийн одоо эмзэг бүлгийнхэн одоо бусдын одоо халамж анхаарал шаардлагатай тийм эмзэг бүлэгт тооцогддог байсан. 근데 그럼에도 불구하고 종종 아주 악한 자들이 그 빚을 갚을 능력이 없는 그런 과부의 그 자녀들을 이렇게 놓고 제비를 뽑기도 했습니다. Гэтэл одоо тийм байтал бузар одоо шуналтай хорон санаатай хүмүүс тэр одоо бэлэвсэн эхнэрийн тийм ээ хүүхдүүдийг нь хүртэл одоо тэр бэлэвсэн эхнэрийн тэр тавьсан үр ширэнд авах гэж боолчлох гэж тэр хүүхдүүдийн төлөө шавг хайдаг байсан. Одоо хэнийг нь авах уу, хэнийг нь чи авах уу, би авах уу, эсвэл тэр хүүхдүүдийнх нь хэнийг нь боол олохгүй гэж шавг хайдаг байсан. 이게 빚을 갚지 못한 데에 대한 대가로서 그 과부의 자녀들을 제비 뽑아가지고서 노예로 삼거나 아니면 노예 시장에다 팔았습니다. Тэгээд нөгөө бэлэвсэн эхнэр чинь одоо манайханаар бол одоо тэжээгч алдсан тийм нөхөр нь байхгүй болсон ийм тэгээ одоо өөр хүүхдүүдээ асарч яваа өрх толгоос нь тэр бэлэвсэн эхнэр чинь ямар ч тийм төлбөрийн чадамжгүй болсон тийм үү. Тэгтэл тэр одоо өрт ширээ төлж чадахгүй байна гэд өрөнд нь тэр хүүхдүүдийг өнчин хүүхдүүдийнх нь одоо хин нэгнийг шавг хаяад тэр шавг таарсан хүүхдийг нь тэд нар өөрсдөө боол болгож авах юм уу альсгүй бол боолын зах дээр авчиж зардаг, хөдөлтдөг байсан. 이렇게 이러한 무자비한 그 행위를 예를 들어서 욥은 자기 친구들의 그 너무 동정이 없음을 그 질책을 한 것입니다. Тэгээ тийм одоо харгас хэрцгээ тий тэгэхээр өрөвдөх энэрх сэтгэлгүй тийм хүмүүсээр жишээ авч Йов найзуудыгаа тэр өршөөх энэрх сэтгэлгүй байгааг нь зэмлсэн байна. 이 창세기 37장에서도 보면 요셉의 예가 나옵니다.
Эхлэл намын 37 дугаар бүлгээс харах юм бол Йосефийн түүх гардаг. 요셉을 그 형들이 그 애굽 사람들에게 이 노예로 팝니다. Йосефийг ах нар нь Египтчүүдэд боол болгоод худалдачихсан. 그러니까 이런 그 절친한 그 친구를 또 상품으로 팔아 넘겼다고 그랬습니다. Тэгээд энд ч гэсэн Йов та нар амт найзаач гэсэн арилжих байсан гэж хэлсэн. 여기 27절 그 하반절에 너희 벗을 매매할 자로구나 그랬잖아요. 이 말인 게 친구들을 네네. 다 이렇게 매매했다는 것입니다. 매매 했다는 거예요? 아니면 매매 매매할 자다. 이게 그 할 수도 있는 그렇지. 사람들이다. 욥의 친구들을 너희는 음, 그 친구를 매매할 자다. 그렇게 음, 매매했다는 게 아니라 매매할 자라고 그렇게 음, 비난하는 것이죠. 음. Амт найзаа арилжих байсан гэж хэлсэн тийм. Энэ байдлаараа бол та нар амт найзаач гэсэн арилжиж чадхаар нөхдөөд байна гэж хэлсэн байна. 네, 그럼 이 18절 말씀 봅니다. За цааш нь 28 дахь ишлэл. 이제 너희가 나를 향하여 보기를 원하노라. 내가 너희를 대면하여 결코 거짓말하지 아니하리라 그랬습니다. Та нарын нүүрний өмнө би худал ярьж байгаа эсхийг надаас одоо хараач. 이 말은 나를 잘 봐라. 내가 너희에게 거짓말할 자 같으냐 그런 말입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл та нар намайг сайн хараач. Би та нарт тэгж худлаа ярихаар хүн мөн үү гэж байгаа хэрэг. 욥은 항상 진실하게 모든 것을 말한다는 뜻입니다. Тэр Йов болвол ерөөсөө нэг үгч худлаа ярьдаггүй. Бүгдийг яг үнэн зөвөөр, үнэн мөнөөр нь ярьдгаа гэсэн байна. 네, 그러니까 우리도 이렇게 욥과 같이 항상 진실하게 말하는 자가 되어야 한다는 것입니다. Бид нар ч гэсэн үргэлж энэ Йов шиг үнэн мөнийг л ярьдаг хүмүүс болох ёстой. 네, 진실이 항상 이기게 돼 있습니다. Яагаад гэвэл үнэн гэдэг бол үргэлж ялдаг. 사람들이 자기에게 불리하면은 거짓말로 그것을 다 모면해 보려고 합니다. Хүмүүсийг хараад байхад хүмүүс ер нь өөрт нь жоохон ашиггүй ч юм уу өөрт нь хохиролтой санагдах юм бол худлаа ярьж тэр байдлыг аргалтах гэж бултах гэж булзааруулах гэж оролддог. 그러나 거짓말하는 자는 일시적으로는 자기들이 승리하는 것 같지만은 반드시 진실이 드러나게 돼 있습니다. Гэвч одоо худлаа ярьдаг хүмүүс бол тэр төр зуурхан яг тэрүүхэн үедээ ялсан юм шиг болчихсон юм шиг харагддаг боловч яг үнэн хэрэгтэй бол ялдагддаг юм аа. 진실이 드러날 때에는 거짓말한 자는 다 거기서 부끄러움을 당하게 되는 것입니다. Яг үнэн нь илчлэгдээд ирмэгц тэр худлаа ярьсан хүмүүс бол ичгүүр гутам шиг болтгоо. 사람이 은연중에 참 거짓말하는 경우가 많습니다. Тэг хүмүүс өөрийн мэдлгүй худлаа ярих тохиолдол олон байдаг. 우리는 자기의 유익을 위해서 거짓으로 남을 속이는 일을 하지 말아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө ашиг тусын төлөө, эрх ашигын төлөө бусдыг хуурч мэхэлж ерөөсө болохгүй. 내가 좀 물질적으로 손해를 보더라도 하나님 앞에 진실하게 모든 일을 해야 됩니다. Надад баг зэрэг хохиролтой байсан ч гэсэн бид нэр бурхны өмнө л үргэлж үннийг, шударгыг ярьдаг байх хэрэгтэй. 그래야 하나님이 기뻐하시고 하나님은 그 진실한 자를 들어서 하나님의 일에 쓰시는 것입니다. Тийм болвол бурханд тааламжийг олох болно. Тэгээ бурхан тэр үнэнч шударга хүнийг үргэлж өөртөө хэрэгэлдэг юм аа. 네, 끝까지 잘 참고 낮아져서 하나님의 말씀대로 걸어가야 됩니다. Тийм учраас бид нэр эцэг хүртэл үргэлж одоо төвчиж өөрийгөө даруй дорд болгож бурхны үгийн дагуу явах ёстой юм аа. 네, 그다음에 29절 말씀 보겠습니다. За дараа нь 29 дэх. 네, 너희는 돌이켜 불의한 것이 없게 하기를 원하노라. 너희는 돌이키라. 내 일이 의로우니라 그랬습니다. Эргэгтэн би гуйж байна. Бурууг бүү байлга. Эргэгтэн миний шударга нь үүнд байна. 그러니까 불의한 것이 없게 하기를 원하노라는 말은
욥이 친구들에게 자기에게 대해서 부당한 그런 비판을 하지 말라는 것입니다. Буруу бүү байлгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр яа найз нартай хандаж намайг битгий ингэж оо буруутгаж шүүгээд байгаа чи гэсэн үг. 사람이 상대방에 대해서 항상 비판하는 자세를 가지지 말고 그 사람의 그 좋은 점을 찾아서 좀 칭찬해 주는 그런 자가 돼야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө одоо бусдыг тий үргэлж одоо бусдаас өөсөв хайж бусдыг шүүмжлэх хандлагаар хандах биш харин бусдын сайн сайхан тал зөв талыг нь олж харах тийм хандлагатай байх хэрэгтэй. 사람이 상대방의 잘못된 점이나 뭐 비판할 것을 찾으려면은 얼마든지 찾을 수 있습니다. Тэгэхээр бид нар бусдаас ингэж өөсөв тий алдаа дутагдал хайгаар шүүмжлэх зүйл юу байна гэд хайгаад ах юм бол бид нар үргэлж одоо тийм зүйлийг бол харж байдаг олж чаднаа. Хүнээс бол алдаа дутагдлыг бол хизээ олж харж чадна. 그러나 그런 것들은 다 이제 덮어주고 그 사람이 항상 좋은 면을 찾아서 그것을 칭찬해 줄 줄 아는 그런 사람이 돼야 되겠습니다. Хэдий тийм байсан ч гэсэн бид нар тэр алдаа дутагдлыг нь өөсөвийг нь халахалж өгч чаддаг, хожиж өгч чаддаг байх хэрэгтэй. Харин түүний оронд тэр хүний сайн тал нь юу байна? Одоо зөв тал нь юу байна гэдгийг нь илүү одоо олж харах гэж хичээж түүнийг нь магтаж урамшуулж өгдөг хүмүүс болох хэрэгтэй. 그래서 욥은 내 일이 너희는 돌이키라 내 일이 의로우니라 이렇게 말합니다. За цааш нь бас Йов хэлэхдээ эргэгтэн миний шударга нь үүнд байна гэсэн. 근데 욥은 자신의 말이나 또 모든 일이 다 의롭다는 의롭다는 것입니다. Энэ нь болохоор Йовын хэлж байгаа үг, хийж байгаа үйлдэл, үйлс нь бүгдээрээ зөв шударга юм аа гэдгийг хэлж байна. 자, 여기 19절에 보면 이렇게 너희는 돌이켜 불의한 것이 없게 하기를 원하노라. 이렇게 말했고 또 너희는 돌이키라 내 일이 의로우니라 이랬습니다. Энэ 29 дээр эргэгтэн гэдэг үг хоёр гарч ин тийм ээ. Эргэгтэн би гуйж байна, бурууг бүү байлга. Эргэгтэн миний шударга нь үүнд байна. 너희는 돌이키라는 말은 이 두 가지 좀 뜻이 있습니다. Энэ эргэгтэн гэдэг нь хоёр утгатай. 첫째는 나를 죄인으로 그 가정하는 일을 즉시 중단하라는 것입니다. Нэг нь болохоор намайг гим нүгэлтэн гэж бодхоо болцгоо гэсэн үг. 두 번째는 나의 입장에서 좀 보라는 것입니다. Хоёрдугаарх нь болохоор миний байр сууриас та нар нэг бодоод үзээч гэсэн үг. 그러니까 욥의 그 현재 상황을 정확하게 파악하지 못한 채 그 친구들의 그 변론은 오히려 욥의 감정만 자극시켰다는 것입니다. Тэр Йовын одоо тэр нөхцөл байдал те тухайн үед одоо байгаа тэр байр байдал нь чум юунаас болсон бэ? Яагаад ийм болчих вэ гэдгийг үнэхээр одоо яг ном ёсоор нь ойлгож судлаагүй таньж мэдээчгүй байж ич Йовыг ингэж буруутгаад байгаа нь Йовын одоо сэтгэл зүй ч гэсэн илүү одоо сэтгэлийг нь улам хөндөж өвтгөж байна гэсэн үг. 그러니까 우리가 상대방을 이해하려면은 내 입장에서 보지 말고 그 상대방의 입장에서 봐야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид хэн нэгнийг хэрвээ ойлгоё гэж бодчил байгаа бол өөрийнхөө одоо зүгээс өөрийнхөө байр сууриас бодох биш харин нөгөө хүнийхээ байр сууриас үргэлж бодож явах хэрэгтэй. 내 입장에서 저 사람을 그 판단하게 되면은 잘못된 판단을 할 수가 있습니다. Тэрээ би зөвхөн өөрийнхөө зүгээс өөрийнхөө байр сууриас л тэр хүнийг бодоод тэр хүнийг шүүгээд авах юм бол бид нэр буруу ойлгох магадлалтай. 이게 그 상대방의 그 자리에까지 내가 내려가야 그 사람을 이해할 수 있다는 것입니다. Тийм болохоор нөгөө хүнийхээ байр суурин дээр очиж байж л тэр хүний байр суурь хүртэл өөрийгөө одоо дорд болгож байж л доош нь аваачиж байж л би тэр хүнийг жинхэнэ одоо зөв ойлгож чадах юм аа. 그 이해하다는 말의 영어도 보면은 understand입니다.
Юу ойлгох гэдэг үгийг англиар understand гэдэг тийм ээ. 언더스탠드는 말이 바로 그 자리로 내려가서 서 있어요 봐야 된다는 뜻입니다. Мгм. Тэгээ энэ нь болохоор understand гэж хоёр үгээс бүтэж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор одоо дэрэгдэн байх, хажууд нь зогсох гэсэн утгатай үг. 그러니까 뭐든지 내 생각대로만 판단하지 말고 상대방의 과연 어떤 생각을 하고 있을까? 상대방의 입장에서 생각하고 말하라는 것이에요. Тэгэхээр доош очиж зогсох гэсэн утгатай. Тэгэхээр бид нар бол үргэлж одоо нөгөө хүнийхээ байр суурин дээр өөрийгөө аваачиж хүн чинь одоо мэдээж тэр хүн тэгээд хэрвээ доор байр суурин дээр байж байгаа юм бол тэр хүний төвшөнд хүртэл өөрийгөө доош нь аваачиж тэгээд тэр хүний дэргэд байж тэр хүнийгээ яг дэрэгдэн байгаа юм шигээр ойлгоно гэсэн үг. 근데 욥의 친구들은 그 욥의 입장에 내려가서 생각해 보지 않고 자기들이 생각한 대로 욥을 정죄했던 것입니다. Гэтэл одоо шүүмжилж байгаа тал нь бол үргэлж л өөрийгөө дээр байна. Одоо чи надаас муу байна, доор байна гэсэн хандлагаар шүүмжилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж өндрөөс тэр хүнийг одоо доош нь чичилж хараад илгүүгээр тэр өөрийгөө доош буулгаж тэр хүнийхээ төвшөнд аваачнаа л гэсэн үг. Тэгэхдээ Йовын найзууд ч гэсэн ерөөсөө Йовыг л буруутгаад дээрэс нь харж чичлээд одоо шүүгээд байсан болохоос биш ерөөсөө Йовын төвшөнд өөрсдөө доош буулгаж аваачиж ойлгохгүйсэн. 상대방이 내 입장을 몰라줄 때 얼마나 내가 답답하고 속이 탑니까? Тэгээ одоо нөгөө хүн маань тийм намайг ерөөсөө миний одоо ямар байгааг яг надтай адилхан тэгэж ойлгохгүй, миний байр сууриас ойлгож өгөхгүй болохоор бид нар ямар их бачимддаг байлээ дээ. 가령 부부간에도 남편이 자기 마음을 알아주지 못할 때 얼마나 참 그 부인이 속이 탑니까? Эхнэр нөхөр хоёрын хувьд ч гэсэн тийм ээ нөхөр нь эхнэрийг ерөөсөө ойлгохгүй үгийг нь сонсохгүй байгаад ахаар эхнэрүүд яаж одоо бачимдаж уурлаж бухимддаг вүлээ. 또 반대로 부인도 자기 속을 알아주지 못할 때 얼마나 남편이 또 속이 타겠습니까? Нөхрүүд ч гэсэн адилхан эхнэр нь ерөөсөө өөрийгөө нь ойлгож өгөхгүй, сонсож өгөхгүй байх юм бол нөхрүүдийн дотор ч гэсэн одоо яаж одоо бухимдаж бачимддаг вүлээ. 그러니까 남편은 부인의 입장에서 또 부인은 남편의 입장에서 그 사람을 이해해야만이 서로 화목하게 살 수가 있는 것입니다. Тэгэхээр нөхөр нь эхнэрийнхээ байр суурин дээр өөрийгөө аваачаад эхнэр нь ч гэсэн нөхрийнхөө байр суурин дээр очиж хэн нэгийг ойлгох юм бол тэр гэр бүл эвтэй найртай байх болно. 자기 주장대로만 해달라고 하면은 항상 그 가정은 싸우게 돼 있습니다. Тэгэхгүйгээр зөвхөн л одоо минийхээр л болгох ёстой. Миний л зүгээд дайраад ах юм бол тэр гэр бүл үргэлж одоо хэрүүл уралдай эв дэмжингүү байх болно. 그리고 화목하려면은 서로 상대방에게 잘 맞춰주기를 힘쓰고 내 입장에서만 상대방을 이해하지 말라는 것입니다. Тэгэхээр эвтэй найртай амьдрья л гэж бодож байгаа бол өөрийгөө үргэлж нөгөө хүнийхээ байр суурин дээр аваачиж тэр хүнийхээ байр сууринаас ойлгох гэж хичээх хэрэгтэй юм аа. 네, 그다음 30절 말씀 봅니다. 30 дугаар ишлэл. 내 혀에 어찌 불의하는 것이 있으랴 내 미각이 어찌 괴유를 분변치 못하랴. Хилэн дээр минь буруу юм байна уу? Тагнаа минь хорлолыг ялгаж чадхаа болсон уу? 이게 내 혀에 어찌 불의하는 것이 있으랴는 말은 욥의 말에 악한 것이 없다는 뜻입니다. Хилэн дээр минь буруу юм байна уу гэдсэн нь болохоор Йовын үгэнд бол ерөөсөө тэр буруу зөрүү хорон муу зүйл байхгүй гэсэн үг. 이렇게 또 내 미각이 어찌 괴유를 분별치 못하랴. 이 말은 욥이 옳고 그름을 판단할 수 있는 능력이 있다는 뜻입니다. Тагнаа минь хорлолыг ялгаж чадхаа болсон юм уу гэж. Тэр нь болохоор Йов бол буруу зөвийг ялгах чадвартай байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. 욥이
자신에게 임한 그 재난이 자신의 범죄에 대한 하나님의 징벌인지 아닌지를 분별할 수 있는 그 판단 능력이 충분히 가지고 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йов өөрт нь учраад байгаа энэ гай зовлон өөрийнх нь үйлдсэн гин буруугаас болж Бурхны өгсөн шийтгэл гай зовлон уу үгүй юу гэдгийг яг үнэн зөвөөр шүүж тунгаах чадвартай байна гэдгийг илэрхийлсэн байна. 근데 욥의 친구들은 욥이 당한 그 재난을 규명함에 있어서 그 은연중에 욥을 범죄에 대한 하나님의 형벌로 본 것입니다. Харин найзууд нь болохоор Йовд учирсан тэр гай зовлонг хараад одоо цаагаараа наана одоо ил санаа байхгүй ч гэсэн цаагаараа одоо өөрсдийн мэдлгүй энэ бол яхаарахгүй Йов чи буруу хэрэг хийсэн гэм нүгэл үйлдсэн учраас л ийм гай зовлонг бурхан чамд буулгасан гэж хэлээд байсан. 그러나 적어도 욥은 그 재난이 자신의 범죄에서 나타난 것이 아니라는 것을 확신하고 있는 것입니다. Харин Йовийн хувьд бол энэ гай зовлон надад учирсан нь би гим нүгэл үйлснээс болоогүй гэдгийг бол гэдэгт бол Йов бат итгэлтэй байсан. 근데 욥은 자신이 이 재난을 받을 만한 인물인지 또 아닌지를 분별할 수 있는 그런 그 판단력과 이해력을 소유하고 있다는 것입니다. Йовийн хувьд бол би ийм одоо гай зовлон надад учрах ёстой юу үгүй юу би одоо ийм гай зовлонд унах ёстой хүн үү үгүй юу гэдэг талаараа бол одоо дүгнэлт хийх ялгаж салгах ухаантай чадвартай хүн байсан. 네, 그래서 욥은 자기가 옳고 그름을 바로 판단해서 바른 말을 하고 또 바른 일을 하고 바른 말을 한다는 것입니다. Тэгэхээр Йов бол би бол тэр юу зөв юу буруу вэ гэдгийг одоо зөв ялгаж салгаж тэгээд үргэлж одоо зөвийг ярьж зөвийг үйлддэг юм хөөн гэдгийг хэлсэн байна. 네, 우리도 그렇기 때문에 이게 바로 판단할 수 있는 그런 좀 지혜를 달라고 하나님 앞에 기도해야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн яг Йов шиг ингэж буруу зөвийг зөв ялгаж салгаж чаддаг тийм ухаан чадвар өгөөч гэж Бурханаас гуйх хэрэгтэй юм аа. 네, 좀 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За түр завсарлаа. 몇 분, 10분 쉬는 이제 10분 쉬겠습니다. 거죠? 자, 이제 7장을 하겠습니다. 7장. За одоо 7 дугаар бүлэг руу оръё. 네, 7장은 욥의 탄식입니다. За 7 дугаар бүлэг нь болохоор Йовийн за жаар. 네, 욥기 7장은 욥의 탄식. Йовийн гаслан Йовийн халаглал гэх юм уу? 네, 첫 번째 대지는 За 욥이 халаглал. 네, 욥이 고난이 속히 지나가길 원함. За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор Йов гай зовлон хурдан өнгөрөхийг хүссэн. 1절로 5절. 1-5 дугаар ишлэл. 두 번째는 인생의 생명이 한 호흡과 같음. 2 дугаарх нь болохоор хүний амьдралын 인생의 호흡이 хүний амьсгал 인생의 생명이 네. 한 숨, 호흡과 같음. хүний амьсгал төдий. 6절로 10절. 6-аас 10. 세 번째는 욥이 사는 것보다 죽는 것이 낫다고 함. Йов амьдрахаас өгсөн нь дээр гэж бодсон нь. 11절로 16절. 11-ээс 16. 네 번째는 욥이 징계 중에 탄식함. Йов дараагийнх нь болохоор Йов 징계 중에 탄식함. 탄식.
탄식이 뭔지 알죠? 네. 네. 어, 인식함. 17절로 21절. шийтгэл дунд зэмлэл дунд Йов халаглаж харам гашуудаж халагласан нь 그렇게 17-оос 21. 21절, 그러니까 20, 17에서 네, 21절. 네, 21절까지. 네. 그러면 첫 번째부터 보겠습니다. 첫 번째 1절 5절이 욥이 고난이 속히 지나가길 원함입니다. За эхний хэсгээс эхлэе. 1-5 дугаар ишлэл Йов гай зовлон хурдан өнгөрөхийг хүссэн нь. 네, 1절 봅니다. 세상에 있는 인생에게 전쟁이 있지 아니하냐? 그날이 품꾼의 날과 같지 아니하냐? Нэгдүгээр ишлэл газар дэлхий дээр хүнд үүрэгт хүчлэгдэж өдрүүд нь ч хөлсний хүний өдрүүд шиг босоо. 여기 전쟁은 사람들이 이 세상에 사는 동안에 닥치는 뭐 환란이나 시험이나 여러 가지 그 악조건을 말합니다. За энд хүнд үүрэг гэж хэлсэн байна. Энэ хүнд үүрэг гэдэг нь болохоор энэ дэлхий дээр хүн амьдарч байх хугацаанд тохиолддог янз бүрийн гай зовлон, өвчин, эмгэг, өшөө одоо юу гэдгийг асуудал, бэрхшээл гэх мэт тэр одоо тийм таагүй нөхцөл байдлуудыг хэлж байгаа. 네, 이 세상에 있는 인생에게 이렇게 늘 환란과 시험과 여러 가지 재앙이 닥쳐옵니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүхэл хүмүүст ийм гай зовлон, сорилт, асуудал тулгарч байдаг. 그렇기 때문에 계속 그것들과 싸워서 이겨야 됩니다. Тийм учраас байнга л одоо эдгээр зүйлүүдтэй тэмцэж ялах хэрэгтэй болдог. 뭐 환란이나 시험이 없는 사람은 하나도 없습니다. Ямар нэгэн зовлон бэрхшээл, асуудал, сорилт тулгардгүй хүн гэж юусоо байхгүй. 하나님께서 시험이나 환란을 주시는 것은 그것을 통해서 우리를 연단시키고 또 우리에게 더 좋은 길로 인도하시기 위한 것입니다. Ийм зовлон бэрхшээл, сорилтыг Бурхан биднэрт зөвшөөрдөг нь тэр бүхнийг даван туулж илүү хүчрхэг болгохын тулд биднэрт зөвшөөрдөг. 시험이나 환란이 없으면은 자기 믿음이 자라나지 않습니다. Хэрвээ ийм бэрхшээл, сорилт байхгүй байх юм бол бидний итгэл ерөөсөө өсөхгүй. 시험이나 환란이 올 때 그것을 이기려고 자기가 힘을 쓰고 기도하고 또 하나님 말씀을 붙들고 나가야 됩니다. Тэгэхээр ийм бэрхшээл, зовлон, сорилт толгойрох юм бол бид нэр тэрийг одоо яавал ялж дийлэх үү гэж төвчж тэгээд тэрүүгээр дамжуулан улам хүчрэг болж өсөж явах хэрэгтэй. 그래서 그 시험을 이겨야만 거기서 자기 믿음이 자라나는 것입니다. Тэгээд тэр сорилтыг даван туулж ялж байж л бидний итгэл өсөж идэг. 근데 사람이 시험이나 환란을 그것을 모면해 보려고 말씀을 양보하게 되면은 그건 마귀한테 지는 것입니다. Хэрвээ хүн одоо тэр асуудал бэрхшээл тэр сорилтоос зугтах гэж тийм ээ тойрч гарах гэж тэгээд тэхийн тулд одоо бурхны үгийг одоо сатаанд тийм диаволд одоо найр тавьж тэр бурхны үгээс татгалзах юм бол бид нар сатаанд зайлшгүй ялагдана. 이 시험 환란은 하나님께서 우리 성도들에게 은혜로 주시는 것입니다. Нэгсэндээ сорилт ба энэ бэрхшээл зовлонг бурхан бидэнд 내 믿음이 бэлэг болгож өгдөг. 내 믿음이 더욱더 자라나서 하나님 앞에 쓸만한 그런 그 자격을 갖추게 하시려고 시험과 환란을 주시는 것입니다. Бурхан бидний итгэлийг өсгөж өөртөө хэрэглэхэд зохистой болгохын тулд өсгөж өгөхийн тулд бидэнд эдгээр асуудал, бэрхшээл, сорилтыг зөвшөөрдөг. 마귀는 쉬지 않고 계속해서 성도들을 유혹하고 공격하고
멸망시키려고 합니다. Диавол болохоор үргэлж одоо итгэгчдийг юу уруу татаж, мэхэлж, унгаах, бүдрүүлэх гэж амралтгүй, зогсолтгүй ажиллаж байдаг. 그래서 우리 성도들은 항상 그 마귀와 그 또 자기와의 그 싸움에서 항상 이겨야 됩니다. Тиймээс итгэгч бид нэр бол цаг ямагт тэр диаволтой сатантай хийх тэмцэлд ялж байх ёстой. 이것을 이제 선한 싸움이라고 하고 있습니다. Тэгээ үүнийг бид нар сайн тэмцэл гэж хэлдэг. 디모데후서 4장 7절 말씀을 보겠습니다. 2-р Тимот 4-ийн 7-р эшлэлийг харъя. 거기 보면 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. 여기 선한 싸움이 바로 마귀와의 싸움이고 자기 자신과의 싸움입니다. Тэрийн сайн тэмцэл гэдэг нь болохоор ямар тэмцлийг хэлж байгаа гэхээр диаволтой хийх тэмцэл, мөн өөрөө өөртөөгөө хийх тэмцэл юм аа. 뭐 이건 육체적인 싸움이 아닙니다. Тэгээ энэ бол тийм махбодын тэмцэл биш. 그래서 우리에게는 끊임없이 이런 마귀의 시험이나 또 핍박이나 환란이 오기 때문에 그것을 계속해서 잘 싸워서 이기는 생활을 해야 됩니다. 다시 말씀해 주세요. 메시지가 들어와서 지금 집중이 안 돼서. 네, 우리에게 이렇게 많은 그 시험 환란이 오기 때문에 날마다 그런 시험과 환란이 오기 때문에 그것과 싸워서 날마다 이기는 생활을 해야 됩니다. Бид нарт бол өдөр тутамд маань өдөр бүр ийм зовлон, бэрхшээл, асуудал, сорилт тулгарч байдаг учраас бид нар өдөр болгон цаг мөч тутамд диаволтой тэмцэж заавал ялалт байгуулах хэрэгтэй юм аа. 그래서 요번 여기에서 그런 시험 환란을 가리켜서 세상에 있는 인생에게 전쟁이 있지 아니하냐 이렇게 전쟁으로 표현했습니다. За тэгээд үүнийг болохоор Йов юу гэж илэрхийлсэн бэ гэхээр хүнд үүрэг гэж хэлсэн байна. Газар дэлхий дээр хүнд үүрэг хүмүүст оногдсон байна. Газар дэлхий дээр хүнд үүрэгт хүчлэгддэг гэж илэрхийлсэн байна. 그리고 그날이 품꾼의 날과 같지 아니하냐 했습니다. Бас өдрүүд нь ч гэсэн хөлсний хүний өдрүүд шиг босоо. 이 품꾼이라는 건 이제 일정 기간 동안에 그 고용주로부터 고용주 말을 듣고 어떤 힘든 일을 열심히 해야 됩니다. Хөлсний хүн гэхээр ямар хүн бэ гэхээр тодорхой хугацаанд ажиллаад тэгээд тэр хугацаанд ажилласан хөлсөө авдаг тийм хүнийг хэлж байгаа. 자, 그럼 우리 인생은 사는 날 동안 하나님이 맡긴 바 일을 잘 감당해야 된다는 것입니다. Тэгээ хөлсний хүний хийдэг ажил бол ихэвчлэн тэр хүнд хүчээр ажил байдаг. Бид нар ч гэсэн энэ дэлхий дээр тогтсон хугацаанд, тогтсон он жилүүдтэй амьдрах хугацаанд Бурханаас бидэнд даалгаж өгсөн тэр үүрэг ажлыг хийж гүйцэтгэх ёстой юм аа. 근데 우리 성도는 이렇게 육신의 일이나 영적 일에 있어서 하나님께 받은 사명이 있습니다. Тэр итгэгчдийн хувьд бол яг л одоо үүнтэй адилхан махбодын одоо ажил хэргийн хувьд ч гэсэн сүнсний үйл хэргийн хувьд ч гэсэн Бурханаас авсан үүрэг даалгавар гэж байдаг. 그래서 그것을 잘 감당하면 상을 받을 것이고 잘 감당하지 못하면 하나님께 징계를 받을 것입니다. Түүнийгээ сайн гүйцэтгэж чадах юм бол Бурханаас шагнал хүртэх болно. Харин гүйцэтгэж чадахгүй, хийж чадахгүй байх юм бол Бурханаас зэмлэл хүртэх болно. 네, 아까 디모데후서 4장 7절 말씀을 봤는데 8절로 이제 연결해 보면은 8절에 무슨 말이 나오냐면 이제 7절에는 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 그리고 8절에는 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이요 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 했습니다.
Түрүүн уншсан 2 дугаар Тимотийн 7 дугаар ишлэл болон 8 дугаар ишлэлийг хамтд нь уншъя. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан. Урд минь зөвхт байдлын титэм надад зэхэгдсэн байна. Зөвхт шүүгч эзэн тэр өдөр намайг зөвхөн намайг ч биш, түүний үзэгтийг хүсэгч бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно. 네, 이렇게 선한 싸움을 싸우고 또 달려갈 길을 마치고 믿음을 잘 지킨 자에게는 하나님께서 의의 면류관을 예비해 놓고 주신다고 했습니다. Энд гарч байгаачлан яг ингэж сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан бүх хүмүүст Бурхан зөвхт байдлын титмийг бэлтчихсэн байж байгаа бахнэ. 그다음 2절 말씀 보겠습니다. За эргээд Йов ном руу оръё. 2 дугаар ишлэл. 네, 종은 저물기를 심히 기다리고 품꾼은 그 삭슬 바라나니 그랬습니다. Сүүдрийг хүсэмжлэх боол мэт хөлсөө хүлээдэг хөлсний хүн мэт. 종은 저물기를 심히 바란다. 그게 가령 일꾼이 일을 할 때 그 해가 저물면 이제 일을 그만두기 때문에 그래서 저물기를 바라는 것입니다. За сүүдрийг хүсэмжлэх боол мэт гэсэн байна. Тэ энэ сүүдэр гэдэг нь болохоор нэг үстэй нар шингэх гэсэн утгатай. Нар шингэхээр мэдээж сүүдэртэй тэ сэрүүхэн сүүдэр буудаг шүү дээ. Түүнтэй адилхан одоо нар боол хүн зарц хүн болвол мэдээж одоо нар шингэж тэр өдөр дуусгыг тийм ээ ажил нь дуусгыг хүсэмжилдэг гэсэн утгатай. 네, 욥이 여기서 이제 이 말을 한 것은 너무 괴로워서 세월이 빨리 가기를 바라는 것입니다. Яв энд ингэж хэлэх болсон шалтгаан нь болохоор түүнд үнэхээр одоо шаналлалтай хэцүү шаналгаатай байсан учраас энэ өдөр хоногуд хурдхан шиг өнгөрөөсэй гэсэндээ тэгж хүссэндээ ингэж хэлсэн байна. 또 여기 품꾼은 그 삭슬 바라나니 했잖아요. 그것도 Мөн 네, 그것도 역시 욥이 지금 자기에게 닥친 그 고난이 너무 심하기 때문에 세월이 빨리 지나가서 하나님 앞에 가기를 원한 것입니다. За мөн хөлсөө хүлээдэг хөлсний хүн мэт гэсэн байна тий. Тэгэхээр энэ ч гэсэн яг адилхан Йовд одоо үнэхээр хэцүү, үнэхээр тэр өөрт нь учирсан тэр гай зовлонг тэсвүүе бэрх байсан учраас энэ өдөр хоногуд хурдхан шиг дуусаж өнгөрөөд тэгээ бурхны өмнө би хурдхан шиг очих юмсан гэсэн тийм зүрх сэтгэлээр хэлсэн үг байна. 네, 3절 봅니다. 3 дахь ишлэл. 이와 같이 내가 여러 달째 곤고를 받으니 수고로운 밤이 내게 작정되었구나. Тиймээс хуурмаг хоосон сарууд надад ногдож, цовлонд шөнүүд надад ногджээ. 욥은 이렇게 여러 달째 곤고를 받았다는 걸 보면은 지금 욥에게 그 닥쳐온 여러 가지 그런 그 시련을 여러 달째 지금 받고 있다는 걸 알 수 있습니다. Тэгээ хоосон сарууд, зовлонд шөнүүд гэж юм тийм ээ. Хуурмаг хоосон сарууд. Эндээс харахад бол яв хэдхэн өдөр одоо зовж шаналж байгаа биш. Одоо хэдэн сараар бүр ингэж тийм зовлонтой байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 그러니까 여러 달째 고난을 받고 그 고난이 점점 더 심해져서 이 밤을 지내기가 무척 어렵다는 뜻입니다. Тэгээд тийм олон сараар тийм ээ ингэж зовж тэр шаналж өнгөрүүлсэн. Тэгээд тэр зовлон шаналлаасаа болоод шүнж гэсэн нойр нь хүрдэггүй, шүнж унтаж чаддаггүй гэдгийг илэрхийлж байна. 그러니까 너무 그 몸이 아프면은 밤에 잠을 잘 수가 없잖아요. Тэгээ би их өвдөхөөр шүнж гэсэн унтаж чаддгүй шүү дээ. 이게 그런 일이 하루 이틀도 아니고 여러 달째 그런 일이 계속 반복되고 있다는 것입니다. Тэгээ ийм явдал ерөөсө ганц 2 хоног, ганц 2хан шөнө тохиолдоогүй бүр хэдэн сараар тохиолдсон. Хэдэн сараар тийм байдалтай байсан гэж. 또 4절 보면은 내가 누울 때면 말하기를 언제나 일어날고 언제나 밤이 갈고 하며 새벽까지 이리 뒤척 저리 뒤척 하는구나. Мөн 4 дугаар ишлэлээс харах юм бол хизээ сэрж босох бол гэж хэвтгэхдээ би бодовч урт шөнийн туршид үүр цайдал би эргэж хөргөнө. 네, 욥의 고통은 이렇게 밤에 더욱더 심하기 때문에 빨리 밤이 좀 지나가길 원한다는 것입니다. Шүн болохоор Йовын тэр зовлон тэр өвдөлт завуур нь бүр ч илүү нэмэгддэг учраас өглөө хурдхан шиг болоосай гэж
хүсч тэр шөнийн уртыг өнгөрүүлдэг гэж хэлсэн байна. 그런데 빨리 지나가지 않기 때문에 새벽까지 잠을 제대로 못 자고 이리 뒤척 저리 뒤척 하면서 고통을 많이 당하고 있다는 것입니다. Өөрийнх нь хүслээр ямар болох вэ? Тэр шүн бол маш урт санагддаг. Тэгээд тэр шүн өнгөрч өгөхгүй учраас тэр зовлон дундаа нааш цааш хөрөөхөөс цаашгүй байдгаа. 사실 세월이 얼마나 빨리 지나가고 있습니까? 하지만 이 몸이 아픈 사람에게는 정말 그 하룻밤 지나가는 것이 아주 몇 년 지나가는 것처럼 많이 고통스럽다는 거예요. Эрүүл хүмүүсийн хувьд бол цаг хугацаа ямар хурдан өнгөрдөг билээ те. Нэг л мэдгээд одоо бидний цаг болчихсон яарч твдэл явж байдаг шүү дээ. Гэтэл өвчтөе хүмүүсийн хувьд бол цаг хугацаа ерөөс өнгөрч өгдөггүй. Яг л зогсчихсон юм шиг. Тэгээд өвчтөе хүн эвдэж байхдаа үргэлжил одоо ерөөсөө цаг явж өгөхгүй байгаа мэт санагдчих шаналж орондоо хөрвүүлж идэг. 그 심정을 조금이라도 이해가 가시죠? Та нар ч гэсэн бас өвдөж хавтаж үтсэн бол энэ зовлонг сайн ойлгож байгаа хаа. 아마 몸이 아파서 이런 그 밤에 잠을 못 자고 계속 뒤척뒤척 하다가 밤을 꼬박 새운 그런 것을 경험한 분도 있을 것입니다. Би энэ өвдөөд тэгээд тэрнээсээ болоод шаналаад унтаж чадахгүй нааш цаашаа хөрвөөсөөр үр цайлгадаг хүмүүс бас байж л байгаа. 사실 밤에 잠을 잘 자야 몸도 건강합니다. Үндэ бол шөнийн нойроо сайн авч байж хүний бие ч гэсэн эрүүл байдаг. 근데 밤에 이렇게 몸이 아파서 잠을 못 자고 있으니까 그 고통이 얼마나 심했겠냐는 것입니다. Тэгэл би нөвдөөд тэр зовооноосоо болоод шүн унтаж чадахгүй байх юм бол тэр хүнд ямар одоо шаналгаатай хэцүү байх бол. 이게 몸이 아파 보지 않은 사람은 몸이 아픈 사람의 그 심정을 잘 이해를 못 합니다. Өвдөж үзээгүй хүн бол өвчтөе хүмүүсийн тэр сэтгэлийг юусоо ойлгохгүй. 그래서 몸이 아프지 않은 사람이 아픈 사람에게 대해서 함부로 말하면은 그 큰 상처를 주는 것입니다. Тийм болохоор бие хаа сайтай эрүүл нэг тэгж хүнд өвдөж чадаж үзээгүй хүмүүс л өвчтөе хүмүүсийн одоо тэр зовоор шаналлын талаар хамаа намаагүй гэлж тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг шархлуулж болохгүй. 맨날 아프다고 핀잔 주지 말라는 거예요. Дандаа л өвдлөө хавдлаа гэхийн энэ төр гэж ерөөсөө одоо тэр хүмүүсийг үнэхээр өвчтөе хүмүүсийг тэгэж буруутгаж ерөөсөө болохгүй. 그다음에 5절 봅니다. 내 5-р эшлэл. 내 살에는 구더기와 흙 조각이 의복처럼 입혔고 내 가죽은 합창되었다가 터지는구나 그랬습니다. Би махад минь үт ба тоосоор хучигдаад арьс минь эвэршиж хагарнам. 참 그 욥의 그 상태가 얼마나 심각한지를 단적으로 보여주고 있습니다. Тэр Йовийн бие махбод нь хүртэл одоо ямар аимшигтай үнэхээр одоо ноцтой байдалд орсон байгааг ингэж илэрхийлсэн байна. 네, 여기 보면 욥의 살에, 욥이 자신의 살에 그 구더기와 또 흙 조각이 의복처럼 입혔다 이렇게 표현하고 있어요. Эндээс харах юм бол бие махбод минь үт ба тоосоор хучигдсан гэж хэлж байна. 구더기가 뭐 몸에 많이 그 상처에 많이 있었던 것 같습니다. Йовийн нөгөө биеэр нийл яар шарах гарсан шүү дээ. Яар гарсан тийм ээ. Тэр яар нь бүр ингээд өвтөөд өмхийрч өгсөн байсан бололтой. 또 가죽은 합창되었다가 터진다고 말하고 있습니다. За бас арьс нь эвэршиж хагарч байна гэсэн. 여기 구더기는 그 살을 파먹는 그 벌레를 말합니다. Энд гарч байгаа өвт гэдэг бол одоо хэрэг хүний биед ингээд өвтө орчлоо гэхэд цаашаал ингээд тэр мах арсыг нь улам идэл цаашаа ингээд ухаал идээд идэг шүү дээ. 그 흙 조각은 그 아주 그 상처난 곳에 생긴 딱지를 가리킵니다. Энд
тэр тоос гэдэг нь болохоор одоо тэр нөгөө арьс эдгэрхээр ингээд хатуу эвэршдэг те тав үлддэг тэрийг хэлж байгаа. 사람이 상처가 생기면 그 이제 얼마 지나고 나면 그 상처가 아물면서 그 위에 딱지가 생기잖아요. Тэгээ хүний одоо энэ тэнд хүн энэ тэндээ одоо гар хөлөө зүсчих ч юм уу ингээд шарах үүслээ гэхэд дараа нь эдгэрсний дараа тэнд нь ингээд баг зэргийн тав үлддэг шүү дээ тий. 이 딱지가 생기는 건 이제 어느 정도 나사가는 그 증거입니다. 네? 나사가는 아, 좀 나아지 네네. 나아지 회복되는 음. 증거라고 말해요. 음. 딱지. 네, тэгээд одоо тэр нөгөө тав үлдэж байна гэдгийг нь болохоор тэр шарах эдгэрч байгаагийн илэрхийлэл. 근데 욥의 상태를 보면은 그 가죽에 앉은 딱지가 딱딱해졌다가 다시 또 터진다는 것입니다. Гэтэл одоо арьс минь эвэршиж хагарнам гэж юм те. 그 за уучлаарай тэр эвэр гэдгийг хэлсэн юм биш үү? Би тоос гэдгийг ярьсан байна. Эврийг сая ярьсан байна. За тэгээд гэтэл Йовын тэр нөгөө эвэр өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө тав те шархныхан тав эдгэрч байгаа тэр тав нь одоо арьс бол тэгэл тэр тав тогтоод тэгэл эдгэрэх ёстой те. Гэтэл Йовынх болохоор тэр тав тогтоод тэгснэ эргээд хагардаг гэж. 근데 욥의 그 살을 보면은 얼마나 비참합니까? 구더기가 덕실 그리죠. 그다음에 가죽은 딱지가 졌다가 다시 또 터지고 계속 그 일이 반복되고 있습니다. Тэр Йовын тэр бие махбодыг нь харахад ямар одоо аимшигтай өрөвдөлтөй байсан болоо. Бие нь болохоор тэр өвтөнд идүүлээд тэгснэ одоо арьс нь болохоор тэр одоо арай хийж эдгэрч байгаа тэр тав тогтож байгаа арьс нь дахиад эргээд хагараад ингээд аимшигтай болсон байна. 그다음에 두 번째로 이제 6절로 10절은 인생의 생명이 한 호흡과 같다는 것입니다. За дараа нь болохоор 6-аас 10 дугаар эшлэл хүртэл дараагийн хэсэг байна тийм ээ. Энэ нь болохоор хүний амьдрал амьсгал мэт гэсэн байна. 6절로 7절 한번 보겠습니다. 나의 날은 배틀의 북보다 빠르니 소망이 없이 보내는구나. 내 생명이 한 호흡 같음을 생각하옵소서. 나의 눈이 다시 복된 것을 보지 못하리이다. 6절과 7절이에요. 예. За миний өдрүүд 6-7 дугаар эшлэгийг уншъя. Миний өдрүүд нэхмэлчний зүүнээс чурдан өнгөрч найдваргүйгээр төгсгөлдөө ойртно. Амьдрал минь нэгэн амьсгал гэдгийг санааж нүд минь дахин сайныг үзэхгүй. За хүний амьдрал нэгэн амьсгал мэт юм байна шүү. ганцхан амьсгалах төдий гэсэн үг. 근데 여기 4절에는 그 시간이 가지 않아서 새벽까지 이리뒤척 저리뒤척 하면서 언제나 이 밤이 갈까 했는데 여기에는 욥이 인생의 짧음을 세 가지로 말했습니다. Түрүүн 4-р эшлэлдэр болохоор шүн өнгөрч өгөхгүй тий хизээ өглөө болж би сэрж босох болоо гэж бодож шүний уртыг өнгөрүүлдэг. Тэгээд орондоо эргэж хөрвөж үүр цаахыг хүлээдгээ гэсэн тий цаг хугацаа ерөөсө өнгөрч өгдөггүй гэдгийг илэрхийлсэн болвол одоо энэ 6-7 дугаар эшлэлдэр болохоор цаг хугацаа ямар одоо хурдан өнгөрдөг талаар өгүүлсэн байна. 3 зүйлээр илэрхийлсэн байна. 이렇게 그 인생의 짧음을 첫째는 그 배틀의 북보다 빠르다고 했습니다. Эхнийх нь болохоор нэхмэлчний зүүнээс ч хурдан гэсэн. 그 배를 짤 때 그 짜는 그 북이 있잖아요. 그 북이 이렇게 왔다 갔다 하는데 그 바로 인생이 바로 그 배틀의 북보다 빠르다고 이렇게 표현하고 있습니다. За нэхмэлчний зүү гэдэг шүү дээ. Нөгөө нэхмэлчний зүү маш хурдан байдаг тийм ээ, хурдан нэхдэг. Түүнээс ч хурдан өнгөрч байна. 이 말은 인간의 일생이 아주 순식간에 지나간다는 것입니다. Энэ болохоор хүний амьдрал бол ерөөсөө агшин зуурд өнгөрч оддгоо гэсэн үг. 우리가 잘 아는 시편 90편 10절 말씀에 우리 연수가 70이요
또 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다 그랬습니다. Дуулал 90-ийн 10 дугаар эшлэл дээр амьдралын маань өдөр хоногуд 70 жил хүч чадалтай байх аваас 80 жил боловч тэдгээрийн ориглон зүдүүр уй гашууданд өнгөрнө. Тэгвч энэ нь чөнгөрч бид халин одно гэсэн. 사람이 보통 한 7, 80년 사는데 뭐 지금은 뭐 그보다 더 많이 살더라고요. 근데 그것도 한 80년도 금방 지나간다는 뜻입니다. За тэгэхээр хүн бол ихэвчлэн одоо 70 юм уу 80 жил 80 насалдаг одоо сүүлийн үед бол одоо 100 гаруй насалж байгаа л да. Гэвтэл одоо тэр 70 жил 80 жил гэдэг бол үнэхээр нүд өрөмхийн зөөр өнгөрдөг. 뭐 우리 각자 자신들도 한번 생각해 보면 아실 겁니다. 내가 엊그저께가 어린아이 같았었는데 학생 시절이었던 것 같은데 지금 벌써 뭐 할머니가 되고 할아버지가 되고 그런 나이가 됐단 말이에요. Тэр өөрсдөө ч гэсэн харах юм бол ойлгомжтой тийм ээ бид нэр өчигдөрхөн л одоо сурагч байсан өчигдөрхөн л оюутаны ширээн дээр сууж исэн санагддаг боловч нэг л үтэд аав ээж болчихсон өвөө эмээ болчихсон явж идэг. 그러니까 얼마나 세월이 빨리 지나가고 있다는 겁니까? Энэ бүхнийг харахад цаг хугацаа ямар хурдан өнгөрч байна. 그 가는 세월을 뭐 붙잡을 수 있습니까? 이 яваад өгч байгаа тэр цаг хугацааг бид нар ямар араас нь бариад авч чадах биш. 우리는 이 세월을 믿는 일 하는데 잘 활용해야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ он жилүүдийг цаг хугацааг үнэхээр одоо итгэлийн амьдралдаа сайдаар ашиглах хэрэгтэй. 뭐 하루 24시간이 뭐 순식간에 지나가는 것 같습니다. Энэ хоногийн 24 цаг бол үнэхээр одоо юу ч хийж амжаагүй байтал нүд өрөмхийн зур л өнгөрч яваад урсаад өнгөрдөг. 또 1년이 얼마나 빨리 지나가는 것 같습니까? Тэгээ бас нэг жил ямар хурдан өнгөрч байна. 1년이 지나가면 보통 우리는 한 살 더 먹는다고 그러잖아요. Нэг жил өнгөрөх юм бол бид нар нэг нас нэмдэг шүү дээ. 그렇게 1년 지나간 세월이 벌써 뭐 60년, 70년, 80년 되는 것입니다. Ингэж нэг жилээр өнгөрсөөр байгаад нэг нас нэмсээр байгаад ил мэдгээд бид нар 60, 70, 80 жилийг өнгөрүүлсэн байдаг. 그러다 보면 이제 점점 우리가 하나님 앞에 갈 날이 가까워지고 있다는 거예요. За тэгсээр энэ бүхэн болохоор бид нар баг багаар бурхан дээр очих, бурханы үүрт очих өдөр хоног маань ойрцоод байна гэсэн үг. 뭐 누구를 막론하고 다 이제 사람은 이제 때가 되면 이제 다 죽게 돼 있습니다. Тэг хин ч ялгаагүй хүн гэдэг бол цаг нь болоход бүгд л нас ордог. 우리가 과연 하나님 앞에 가서 하나님 앞에 칭찬을 들을 자인지 아니면 책망을 들을 자인지 한번 자기 자신을 점검해 봐야 됩니다. Тэгээ бурхны өмнө очсон цагтаа бид нар бурхнаас магтаал хүртэх болов зэмлэл хүртэх болов гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 그래서 욥은 인생의 짧음을 첫째는 배틀의 북보다 빠르다 이렇게 말했습니다. За тэгэхээр Йов хүний амьдрал гэдэг үнэхээр агшин зуур, нүд өрөмхийн зуур өнгөрдгөө гэдгийг нэгдүгээрт нь нэхмэлчний зүүнээс ч хурдан гэж илэрхийлсэн байна. 두 번째는 한 호흡과 같다 이렇게 말했습니다. За хоёрдугаарт нь болохоор нэгэн амьсгал мэт гэж хэлсэн байна. 네, 이것은 인생의 일생이 아주 한순간에 지나가 버린다는 뜻입니다. Энэ ч гэсэн хүний амьдрал бол үнэхээр агшин зуурт ганц амьсгалах төдийд өнгөрч оддгоо гэсэн утгатай. 이사야 2장 22절에는 우리 인생의 생명은 코에 있다고 말하고 있습니다. Исая номын 2-ын 22-оос харах юм бол хүний амьдрал хүний амьсгал хамартай байдгаа гэж хэлсэн. 한번 찾아보겠습니다. 이사야 2장 Исая 2-ын 22. 22절. 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 수에 칠 가치가 어디 있느냐.
Хамартай амьсгал нь байдаг хүмүүнд хандхаа болоо. Хүмүүнийг бишрээд яах юм бэ гэсэн. 사람이 이제 코로 숨을 쉬고 살기 때문에 인생의 에, 인생은 바로 그 인생의 생명은 코에 있다고 그렇게 말한 겁니다. Хүн хамраараа амьсгалж амьдардаг учраас хүний амьсгал өөрөөр хэлбэл хүний амийг хамартай байдаг гэж Исая хэлсэн байна. 그다음에 베드로전서 1장 24절에 보면은 거기는 그 우리 인생을 마치 풀과 같다고 이렇게 표현하고 있습니다. Петрus 1장 24절. 1-р Петр 1:24 дээр хүний амьсгалыг өвсчиг гэсэн хүний амьдралыг 네, 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새 새토록 있도다 했으니 너에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 25절까지. 1-р Петр 1:24-өөс 25 уншия. Тиймд бүх мах бод болбоос өвс мэт бөгөөд бүхий л алдарн өвс ногооны цэцэг мэт өвс хатдаг цэцэг ганддаг үн мөнхөд гагцгүй эзний үг л оршин гэжээ. Энэ бол та нарт тунхаглагдсан сайн мэдээний үг мөн. 이 풀이라는 것이 이제 봄이 되면은 땅에서 이제 파릇파릇 솟아나잖아요. 그러다가 이제 자라난 다음에 가을이 되면 다시 그 풀이 말라버립니다. Тэгээ өвс гэдэг маань болохоор хавар болоход ингээд газар доороос ургаад ногоороод гарч ирдэг тийм ээ. Тэгээд ургасаар зуны турш ургасаар намар болоход хагдраад хатаад байхгүй болдгоо. 그처럼 우리 인생도 이렇게 이제 어린아이로 태어났다가 장성하다가 이제 나이가 먹어서 이제 죽는다는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан хүн гэдэг амьтан ч гэсэн нялах хүүхэд болж төрөөд тэгээд өсөж бойжоод нас биед хүрээд тэгээд хөгшрөөд тэгээд эцэст нь үхдэг. 그다음에 야고보서 4장 14절에는 인생을 잠깐 보이다가 없어지는 안개라고 말하고 있습니다. За мөн Яков 4:14 дээр амьдралыг түр үзэгдээд арилдаг мантай зөөлсөн байдаг. 야고보 4장 14절에 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이뇨? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. Амьд чинь маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зуур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ. 안개가 이제 새벽에 자욱하게 앞이 안 보일 정도로 끼어 있지만은 이제 얼마 후에 해가 뜨게 되면 싹 사라집니다. Манан болохоор өглөө босоод харахад бол одоо нэг алхмын цаад баг харагдахааргүйгээр тэг өтгөн манан татчихсан байдаг. Тэгээд хэсэг зуур байжгаад нар мандахад арилаад алга болдог. 그처럼 우리 인생은 이렇게 짧다는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан хүний амьдрал гэж бол үнэхээр богинохон гэсэн үг ээ. 아무리 100살을 살았다 할지라도 그 100년이 금방 지나간다는 것입니다. Тэгээ хичнээн одоо 100 наслаач гэсэн тэр 100 жилч гэсэн агшин зуурт өнгөрөөд боддог байгаа. 우리가 이렇게 짧은 인생을 살다 이제 하나님 앞에 갈 건데 하나님 앞에 갈 때는 과연 무엇을 가지고 갈 수 있겠습니까? Тэгэхээр бид нэр ийм л богинохон амьдралаар амьдраад тэгээд бурхан дээрээ очино. Тэгээд бурхан дээрээ очихдоо бид нэр юутай очих вэ? 우리가 하나님 앞에 갈 때는 뭐 세상에서 자기가 모아놓은 재물을 가지고 갈 수 없습니다. Бид нэр бурхан дээр очихдоо энэ дэлхий дээр хурааж хуримтлуулсан эд баялгаа аваад очиж чадахгүй. 뭐 세상에서 먹어둔 많은 명예를 가지고 가는 게 아닙니다. Эсвэл энэ дэлхий дээр олж авсан нэр алдраа аваад очиж чадахгүй. 이제 하나님 앞에 가지고 갈 때는 물질을 가지고 가는 게 아니라 우리가 세상에서 믿음 지킨 것만 가지고 갑니다. Тэгэхээр бид нэр бурхан дээр очихдоо бол энэ эд баялаг нэр алдрыг бол ерөөсөө авч очиж чадахгүй. Ганцхан зүйлийг л авч очиж чадна. Тэр нь бол итгэл юм аа. Энэ дэлхий дээр бурханд итгэсэн тэр итгэлэл авч очиж чадна. 복음을 위해서 일한 거 그것만 가지고 가는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл сайн мэдээний төлөө үйлчилсэн тэр амьдралаа тэр үйлчлэлээ л авч очиж чадна. 그다음 8절 말씀 보겠습니다. За цааш нь 8 дугаар эшлэл. 나를 본 Яагаад 8? 나를 본 자의 눈이 다시는 나를 보지 못할 것이고
주의 눈이 나를 향하실지라도 내가 잊지 아니하리이다. Намайг харсан нүдэнд би өртөхгүй. Над дээр та хараагаа тогтооход би нэгэнт одноо. 욥이 이제 잠시 후에는 그 육신의 생명이 죽을 것이기 때문에 이 세상에서는 누구나 다시 보지 못하고 또 주님도 이 세상에서는 욥을 볼 수가 없게 된다는 것입니다. Тэгээ Йов энд хэлэхдээ болохоор удахгүй тийм ээ хэсгэн хугацааны дараа ингээд энэ дэлхийгээс явна. Өөрөөр хэлбэл өхнө. Тийм учраас би дахиад хэний ч нүдэн өртөхгүй. Өөрөөр хэлбэл хинч намайг олж харахгүй болно. Эзэн бурхан ч гэсэн Йовыг хайгаад энэ дэлхийгээс олохгүй. Нэгсэндээ тэгээд агшин зуурт өөхөх тийм нэгэн байна гэдгийг хэлсэн байна. 이제 사람이 이제 세상에 살다가 죽게 되면은 사람들이 다시는 나를 보지 못한다는 거예요. Тэгээ хүн нэгэн л одоо энэ дэлхийгээс явчихвал өөрөөр хэлбэл нас барчих бол тэр хүнийг дахиад энэ дэлхий дээр олж харж чадахгүй шүү дээ. 또 주님께서도 나를 이 세상에서는 다시 보지 못한다는 것입니다. Эзэн бурхан хүртэл намайг энэ дэлхий дээрээс олж харж чадахгүй. 그러나 이제 그 영혼은 구원을 받을 것을 믿었기 때문에 이제 내 육체가 내가 육체 밖에서 하나님을 볼 것이라고 말합니다. 네, 육체 밖에서 하나님을 본다. 그건데 참고 성경을 가르쳐 줄 테니까요. 음흠. 우리가 이제 영혼은 구원을 받아서 믿었기 때문에 이제 천국에 간다는 뜻입니다. Гэхдээ бол хүний сүнс бол өхөлгүйгээр бурхан дээр эзэн бурхан дээр очин тийм ээ. Тийм учраас Библиэлд хэлэхдээ тиймээс би эзэн бурханаа би махбодоос гадуур би махбодоор бус харах болноо гэж хэлсэн байдаг. Би энэ тухай ишлийг нь олоод өгье гэж байна. 19장 26절 한번 보세요. 욥기 19장 26절. Йов намын 19-ийн 26. Йов 19-ийн 26. 거기 보면 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Арьс минь устгагдсан хонч би махбодоороо бурхныг харах болоо. Сүнш маань игээ их бичрийн энэ хэсэг тодорхой бус гэсэн тайлбартай байна. Монгол 성경에는 내가 내 육체로 하나님을 볼 것이다 그렇게 되어 있어요. 참 성경들이 여러 개가 이렇게 번역된 게 나와 잠깐만 다른 성경으로. 근데 이게 지금 그 간주가 있는데 거기는 원본에는 이 부분이 분명하지 않다라는 그런 설명이 있어요. 우리나라 성경도 다른 성경에도 보면 내 이 가죽이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 이렇게 번역되어 있습니다. 이 말은 무슨 말이냐면은 욥이 내세에 대한 구원을 확신한 말입니다. За Солонгос Библийн одоо орчуулгууд дээр болохоор би махбодынхоо гадна бурхныг харах болно гэсэн утгаар байт юм байна. Өөрөөр хэлбэл махбодоороо биш тэгээ сүнсээрээ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ арьс минь устгагдсан хонч би махбодынхоо гадна бурхныг харах болно. Махбодынхоо гадна бурхантай уулзах болно. Энэ болохоор нэгэсэндээ Йов одоо дараагийн тэр амьдрал тэр мөнхийн амьдралдаа бат итгэлтэй байсныг илэрхийлж байгаа. 근데 지금은 그 막심한 고난으로 인해서 세상에서 이렇게 고통을 당하고 있지만은 이제 천국에 갈 것이라는 죽으면 천국에 갈 것이라는 그런 소망을 가지고 있는 것입니다. Йов хэдийгээр яг одоо бол махбодын хүнд одоо гашуун зовлон шаналлууд байгаа ч гэсэн хэсэг хугацааны дараа үхээд мөнхийн улсад бол баталгаатай очноо гэж итгэж байгааг илэрхийлж байна. 그다음에 7절로 9절 말씀 보겠습니다. За дараа нь 7-оос 9-р ишлэл. 구름이 사라져 없어진 같이 음부로 내려가는 자는 다시 올라오지 못할 것이오니
그는 다시 자기 집으로 돌아가지 못하겠고 자기 처소도 다시 그를 알지 못하리라. 그랬습니다. 몇 절에서 몇 절까지요? 9절로 7절에서 9절에서 9절로 10절. 9 10 дугаар эшлэл юм биш. Тэгээд юугаа сонсч байгаа. Уучлаарай. За 9 10 дугаар эшлэл. Замхан оддог үйл айдал үхэгсдийн орон руу явсад тэндээсээ гардаггүй. Тэд гэр орондоо дахин эргэж ирэхгүй бөгөөд тэдний оромжинч тэднийг мэдэхгүй болно. 그러니까 인생의 짧음을 지금 아까 세 가지로 말했다고 했는데 첫 번째하고 두 번째 말해서 첫 번째는 배틀의 북과 같이 빠르다. 그리고 두 번째는 우리 호흡과 같다. 이렇게 말했습니다. Амьдрал маш богинохон гэдгийг биш маш хурдан урсаж оддгоо гэдгийг гурван зүйлээр илэрхийлсэн гэсэн тийм ээ. Нэг эхнийх нь болохоор нэхмэлчний зүүнээс ч хурдан гэсэн, хоёр дахь нь болохоор амьдрал минь нэгэн амьсгал төдий юм а гэсэн. За одоо гурав дахь нь болохоор 네. 네, 세 번째로는 여기 이제 9절에서 보면은 구름이 사라져 없어진 것 같다. 이렇게 표현하고 있습니다. 우리 인생이. Энэ 9-р ишлэлдэр хэлсэнчлэн замхран оддог үйл адил гэсэн байна. 그러니까 육신의 생명은 잠깐 있다가 아주 허무하게 사라지는 구름과 같다는 뜻입니다. Хүний амьдрал бол хэсэгэн зуур тогтож байж байгаад замхарч оддог үйлдэл адилхан гэж хэлсэн байна. 그리고 여기 보면 또 음부로 내려가는 자는 다시 올라오지 못할 것이라고 했습니다. За, цаашнаас үхэгсдийн орон руу явагсад тэндээсээ гардаггүй. 여기서 음부는 무덤이나 죽음의 상태를 말하는 겁니다. За, энд үхэгсдийн орон гэж хэлсэн нь болохоор юу үхсэн байгаа байдал буюу булшиг хэлж байгаа. 우리 인생은 이렇게 한 번 죽어서 무덤에 들어가면은 다시 이제 돌아오지 못합니다. Тэгээ хүмүүс бид нар бол одоо үхээд тэгээд булшинд орсон л бол тэндээсээ гарч ирч чаддгүй шүү дээ. 그러니까 뭐 자기 부모에게 부모를 공경할 수 있는 것도 살아계실 때 해야지 돌아가신다면은 아무 소용이 없습니다. Тийм учраас бид нар одоо эцэг эхийгээ ч гэсэн амьд байхад нь л одоо хайрлаж, хайр халамжаа, инэрл ач тусаа үзүүлэхгүй юм бол нэгэнт одоо нас барчих юм бол дахиж босгож ирээд хайрлаж ачлана гэж байхгүй. 근데 우리 한국 사람들은 뭐 아마 중국도 그러겠지만은 그렇지 모르지만 그 부모가 돌아가신 다음에 이 제사를 지내는 사람들이 있습니다. За тэгээд одоо Солонгос, Хятад гэх мэтлэн Күнзийн сургаалыг дагдаг улс орнууд болохоор эцэг эхийгээ нас барсны дараа одоо жил болгон эсвэл одоо тэр нөгөө ханшник гэх мэт одоо тийм тусгай одоо онцгой өдрүүдээр дахил өргөдөг байгаа. 근데 부모가 돌아가신 날 제사상을 차려놓고 거기에 음식을 많이 올려놓고 그다음에 이제 거기다가 절을 하는 것입니다. Жил болгон аав ээжийнхээ одоо нөгөө буйны өдөр гэж ярьдаг шүү дээ. Юу нас барсан өдөр нь юу тахилын ширээ засаж тавиа, та нарт бас нөгөө кино драмаас үзчихэл байсан бах. Дээр нь одоо элдв дуртай хоол унд тэр тахилыг өрөөд тэгээд мөргөж ёсолдог тий нөгөө хөрөг зурагт нь. 그거 우리 성경적으로 보면은 그건 완전히 불신앙적인 것입니다. Тэгээ Библийн өнцгөөс харах юм бол энэ зан үйл бол маш одоо итгэлгүй байдлын илэрхийлэл болсон зан үйл байгаа. 돌아가신 부모가 돌아가신 날 거기다 음식을 차려놓는다고 그래서 돌아가신 부모가 와서 그것을 드실 수 없는 겁니다. Ээж аавынхаа нас барсан өдөр зураг хөргөнийх нь өмнө тийм идэ будаа засаж тавилаа гэд нэгэнт нас барчихсан хүмүүс босч ирээд идэж уухгүй шүү дээ. 결국은 그걸 통해서 마귀를 섬기는 것입니다. Эцэст одоо энэ зан үйлээрээ дамжуулж диавол чөтгөрдөл үйлжилж байгаа хэрэг юм аа. 혹시 뭐 몽골에서는 뭐 돌아가신 부모님을 위해서 무슨 이런 제사 같은 거 혹시 뭐 그런 거 있습니까? Монголд ч гэсэн одоо ийм ёс байдгүй. Ээжигээ нас барсны дараа тэр юу буйны өдрөөр нь
нас барсан өдрөөр нь ингэж эдээ бодоо өөрж хөрөг зурагт нь мөргөх ийм зан үйл байдгүй. 있어요, 없어요, 몽골은 그런 거. Ханш нэг өдрөөр л нэг булшийн нэргэж дойрж тий нэг засаж цэвэрлдэг. Тэрнээс ш одоо яг солонгосчууд шиг нэг тэгээд идэггүй зү. Тэр зулал бариад идэг. Санагдаад байна. Нас барсан өдрөөр нь жил болгоно. Тиймэрхүү юм игээд. 뭐예요? жилийн хугацаанд цагаан бодомтой гэж агшааж ирэн. Биш жил болгон гэдэг. Жил болгоныг зулал барьдаг гэсэн жоохон байна. Тэс нэг хүүхдүүдэд нэг жоохон чихэр жимс тараагаад байдаг шүү дээ тий. 그 한국처럼 그 해마다 그렇게 하는 그 길일에 그렇게 하는 의식이 없어요. 근데 그 뭐 작은 그 등불 같은 거 이렇게 초 같은 거를 이렇게 불교 있잖아요. 그 초처럼 생긴 그것을 이렇게 켜놓고 하는 그런 집들도 있고 아니면 1년 동안 1년 후에 뭐 좀 크게 이렇게 제사 드리고 어린 아이들을 좀 기쁘게 하기 위해서 사탕, 과자 같은 거 나눠주고, 그리고 그날에, 그 고기를 안 먹고, 그 고기 없는 요리를 해 먹는다든지 그런 게 조금씩 있어요. 하여튼 부모님이 살아계실 때 잘 해드리는 것이 이게 진짜 부모 공경이지, 돌아가신 다음에 그 돌아가신 분을 위해서 하는 어떤 행위든지 그건 옳지 않다는 것입니다. Тэр энэ бол ерөөсөө одоо юугүй тусгүй ямар ч нэмэргүй зан үйлээ. Эцэг гэхээ амьд сэрүүн байхад нь л хайрлаж, хүндэлж, асарч тойлно гэхээс биш тэр нь л одоо тэр эцэг гэхтэй үзүүлж байгаа ач буюу шүү дээ. Гэтэл тэгхгүйгээр амьд байхад нь ерөөсөө тоодоггүй, асарч халамжлаагүй юм байж ч насарсан хойно нь хичнээн эдээ будаа засч гой сайхан одоо зан үйл хийгээд ямар нэмэр байх вэ? 네, 그러니까 살아계실 때 뭐 따뜻한 밥이라도 잘 해드리고 또 용돈도 드리고 또 마음도 편안하게 해드리고 그런 것이 이게 효도입니다. Тэр үнэхээр одоо ачлалтай байя ач тустай байя гэвэл одоо амьд байхад нь л одоо халуун хоол цайг ин хийж өгч дулаан сайхан хувцаслаж тийм ээ хайр халамжаа үзүүлж сэтгэл санааг нь амар тайван байлгах нь л жинхэнэ ачлал юм аа. 네, 가장 큰 효도는 뭐냐면은 부모님이 예수님을 믿게 해서 천국 가게 해드리는 것이 가장 큰 효도입니다. Гэхдээ хамгийн том ачлал бол ерөөсөө аав ээж маань амьд сэрүүн байх үед нь Есүсийг ярьж өгч, сайн мэдээд ярьж өгч, Есүст итгэж болгоод тэгээд мөнхийн улс руу явуулах нь хамгийн том ачлал юм. 네, 이렇게 세월이 빨리 지나가기 때문에 부모님도 언제까지나 살아계신 게 아니라 또 금방 돌아가시기 때문에 부지런히 우리가 잘 부모를 공경해야 되겠습니다. Тэгэхээр цаг хугацаа гэдэг ийм хурдан өнгөрдөг байх нь аав ээж маань ч гэсэн үр дүмөх хажууд амьд сэрүүн байхгүй. Тийм болохоор амьд сэрүүн байгаа дээр нь цаг хугацаа олдож байгаа дээр нь бид нар ингэж ачлалыг үлдээх хэрэгтэй. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 기도하겠습니다. За ингээд өнөөдөр хичээлээ өндөрлөе, залбирая. 네, 하나님 아버지 감사합니다. Минь баярлалаа. 욥의 고난을 통해서 우리에게 주시는 진리를 깨닫게 하셔서 감사합니다. Йовын зовлонгоор дамжуулан бидэнд олон зүйлийг ойлгуулж ухааруулж өгч байгаад баярлалаа. 네, 욥은 고난 가운데서도 하나님을 어리석게 원망하지 않았습니다. Йов зовлон донд байхдаа ч гэсэн мунхаглаж бурханд гомдлоогүй. 그러나 욥의 친구들이 욥이 당하는 고난은 범죄했기 때문에 오는 것이라고 잘못 알았습니다. Харин Йовын найз нар болохоор Йовыг гим нүгэл үйлдсэн учраас ийм зовлонд унсан гэж зэмлэж байсан. 우리는 모든 것을 바로 분별할 수 있는 지혜를 주시옵소서.
Харин бид бүх зүйлийг яг үнэн зөвөөр шүүж тунгаах, ялгаж салгах чадвартай болгож өгөөч. 우리는 또 상대방을 잘 이해할 수 있는 믿음을 주시옵소서. Бид бас бусдыг сайн зөв ойлгож чадхад туслаарай. 예, 예수님의 이름으로 기도합나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. Амен. 네, 수고하셨습니다. За, уугуя Иесэнжи 목사님이죠? 네, 그럴 겁니다. 예. 네. За, өдөөс хойш Иесэнжи пастор байгаа. 네, 그러면 За, 또 2 цагт 예, 다음 주에 뵙겠습니다. уулзцгаая. 네, 수고하십시오. 네, 감사합니다.